Voditelj i producent Žika Jakšić iznenadio javnost iskrenim priznanjem da je još prije 8 godina kupio svoje grobno mjesto na Novom Bežanijskom groblju i to pored svog dugogodišnjeg prijatelja i saradnika Saše Popovića. Kako je istakao, želio je da riješi tu obavezu na vrijeme kako taj teret ne bi ostavljao na porodici. Estradni mag Saša Popović preminuo je 1. marta 2025. godine u Parizu, a sahranjen je u Beogradu, na Bežanijskom groblju, gdje će jednog dana i Žika počivati. Jakšić je otkrio da je prvobitno na tom mjestu trebalo da bude sahranjen Bane Obradović, ali on svoje mjesto ustupio Popoviću nakon njegove iznenadne smrti. Prije 7-8 godina sam kupio svoje vječno konačište. Prvobitno je tu trebalo da bude Bane Obradović, ali pošto je Saša otišao iznenada, onda je on ustupio njemu. I tako da ćemo Saša i ja, kad budem umro, da budem pored njega, i to će biti najveselije groblje na svijetu. Na miru ćemo da pravimo i zvijezde Granda i nikad nije kasno, rekao je Žika kroz osmijeh u emisiji Glam i drama. Njegove riječi, iako je začenica dozom humora, dirnule su mnogi jer svjedoče o dugogodišnjem prijateljstvu i neraskidivoj vezi između dvojice najpoznatijih ljudi domaće estrade.